Ahí está. Asalelia mainko. Mon me koros. Ibelum ya chai kapung on korusien. Mabili pang kelang. Tabili pang tauta. Ai kapung on korusien me yang mi minan paychech o pilisma weda paychech. Kapung ke yang coach pueki. Kamelela makchai koros lokti. Nanim. Apel ikamela me yema pol kosiaki. Masong korusien. Amao ngong kchai. Pueki ni achai lokti nanim. Kchai bilkak cucu pana naisongan page watch. Armon me koros. Ye bantola kosaya. Last week. Imelang uyasli ay. Sisik kau no. Uya kapakap. Kau no kacin kasale yang ye song riau. Ari ime meneu yang kecil korusian mempompe. Makin mimenan kerupua com pintu tak. Yung ay kapakap nak mo na ito tak po iman share me coach. Sang nilimpokan coach. Ari tami bang ko siya match. Iran pugyo may watak mas. Ngay ikin sipele. Poyaki. Ikin metawo me. Ireo. Ongli. Ainin kamang kaurur ongya poyaki. Niyan so me. Kauna pileo kaprayang ya ireo. Last week. Inin peran kita. Poyaki ya kasaliang ya po. Ireo. Ikin metawo me. Onga cheli kaleo. Ari men watong kecil. O imen. Eukiyang riyay korusian kambakapay koros. Mamimisili wasa koros. Ikin watak riyay umas. Ikin kalap watak sipele. Ireo kasi ata na. Ime man eukiyang kecil. Iramochamochiyo. Ako sang nalabing patak. Ako sang nalabing patak ira laut isa keo. Ira chikchik riya isa kriyaw. Makachin masani lenganan liyaman. Mas soche autape. Maunan kapete rasyang ringko leo. Ni chumon puik. Niya iso may iwatak ira mas. Ikin metmetaw me irech only di galeo. Obil only suot te di sa kanakan kan. Last week, niya sa coach pileo kaprayang ya irech ay ninin Kesemwpwal niya so may wewe kita. Coach ya kaprayang ya po ikin metmetaw yang may rawach only kaitel ngay. Ikin sipele sili. Main ko iyan so may tirata coche leo masa nongin ani rech. Oi kasalengya tuon Kesemwpwalin maurin Souleng. Ari mi man share on kecil ranach. Ibang pleo kaprayang. Ako saya nalabing patak ay sa kayo. Rech kecik riya sa kriyaw. Makachin masa ni Dengan li Emen. Masoche auto pe mau nang kapete rasyang ringko leo ni chumon puik. Ak cekak kelang nanire ikapung kiyang kauno poyaki ma coach kin kasensali yung kicel ya wewen sa pulun masen ay ya cekak kaklang atay ya melelin tama uta na kusaya. Poy main tao ikin lamayang mali. Ay manogala me puksaraw masani me ikchail mali a Christ me all. Ari nentuan wasa kasi di kamoto
Ikchail me lika moto a Christ. Kchail au yawi Christ ran me bang kachto. Ari poyento la wasai rire dami men kosi ami men sherong kchail nan lokach. Tama kau no kasale yung iya may bilperperan ki yung men share. Ako saya ring kolo we ki kchail Souleng. Atame ako yung ni chuman puiko. Akamang kororong yo po yung so may coach pileo masa ni yung tuon kasampani ni Rio ngay rapagi. Ngay rapagi yung ngay pileo tiar. Ngayut matawa itakran kao no tama kareta ireo kopkopurupur ki yung yun. Ay iya kaprotong yan tangi i Momour Souleng, kchail Souleng. Alan yan so may Souleng. Yay ngay ring golo. Aran yan so me yan so me ring golo mi chuman puik. Tama mi ni chuman puik ka so patang dono wasap. Mai ko na so chay lang puik. Puik ang so koros mamen tay. Ikak sa Souleng yung kokol. Ang so yung mapuik ko man teger nan puel machap. Sila pilipil ko sa samin. Ringo kin samin la. Ari iringo makin samin la kung karaya nga kay Souleng aray ni salamen. Mina na ray Souleng pwede ray ken ray lase maray samin la. Ipilkin lel nanagay ang so may kin matawa ma ipisalayang warayang yan. Uya sako naman coach po yaki ikin kalap o ngay kung yata sabo alalaya wan so me ipilata mi ban lalo po siyang coach ari ire nyan so me coach pleo kasama nong iya tinagalang yayi mo mon kchail Souleng nanan so bukach puiko represent seta ari ika kuya ko call abo mimi kon se tanare wasayu me mimi ichang ni chuman puiko ar wasayu me apan tei ipan yang puiko kichko mimi pon chuman puiko wi tei sido wasakoros wasa samin wasa magalagal ari me Kesemwpwal ong ye iparan ko boyaki irewo ikin matawayang meong li isa ma coach ka pro yang ye Kesemwpwal ong ye boyaki yana se yawasay kaskasinan niya o is ngay. Yan so may mo itong Christ ay Momour, kauno ay Momour. Ingay makolaw. Ari, yan so may mimino chuman puik. Puik ay so koros ay so may tay. Tay nan puwel machak, wasa koros, wasa samin. Ringo pilpuela. Main ko kaiten. Ringo kaiten men tay nan puwel machak. Iyan na sa usang ringo ter mimini chuman puik o kasutang tonos. Iyan so may kauno pileo kaprayang ire ngay pileo matmatawan tang yaklan Souleng Kesemwpwal tuon Momour Souleng kchail nanay so bukach. Pueki ikoto pilpaintak ka piu o piliu po imemen sherong kchail ranach. Are yet Momour mesansal ong tuon Kesemwpwal Momour Souleng men pile kapa represent kchail aramas apilo kchail koros sa Christ ye me plan ko mo are ni aiso me kchail kin kapakap tawiya kchail ay aiso me ni kchail kapkak na utaw akan uyaw tau kauno kana uyaw tay kchail ni kchail kapakap ni kchail kin worship coach ega kilang yan so macam ni kapakap kchail kin load yan so pilang ko Momour mimi tapila mimi nang kape kilang ni yan so koros me kchail kin pen kara yung kchail kin luwa chala ye yan so me tuwa chay ibang kasi isansan siya po isansan yan so me ikin kailok ta
por na ikapa. Dan yan so may ikin mita tuwache. Nani rai rio may ikin penase may sapay matuwache. Depan na temen por na ikapa. Dan yan so may ibilkin kawemen yo pil por. Ari por pukat ma coach ma masani tuwan kacay Souleng. Kacay la nana pileo. Cek mau kacay Momour na ainso pukat pueki ainso ko yang kacay ainso katalang ainso ma iya kacay kami kapakap. Uya watawan. Ap katalang apor. Imo mon kacay me. Are kilang coach au yau tei kacay apen kacay sir cek ma kacay por. Are kacay nana cek ya wasama por koros na kacay Momour por. Challenge kak yang konoti raan mag-price pankage. Price karon yang pankage to. Chay mimir ni mo na ainso na pankage to. Ni Kesemwpwal pen. Ni ainso mi sisikaw na isong riyawach makoyang niya may man share yang kachay. Pekoros me panrong. Yete to wacha kape. Me awiyaw tao. Kauno. Kenau yau teye abu bilpor. Eresong koros me ikin wian ya ikin kosoy. Lepana temen tes kailong tamen tesong si libil. Ima uya tapor pukach. Arnyan sama kepepor. Ima lang yau tau tapi ya still apor. Ipang kinaledi song mau song coco sangran ko caikel. Abu ipa hampir matang acel wacala kuya kita. Ipor. Ari wasaj may mensay. Tuan Kesemwpwal pen na ikapo tangay Souleng men. Ari yanana Kesemwpwal ki is ngay mapilata kauno yan ititaw. Iminta ka maringo. Wasayo mapuy ko men tay main ko. Ibig bang ko wala may ba mimi chen chumon puy ko pan tay gniya wasa koros men tay. Chala sir puy icho wasa kin miya wasa samin wasa me bang uy tay. Kangkang silipwe. Are yarana ko susang bong puy o ko utang bonos. Are klang tami sa say meriawe mepet kapo. Paul ko siya na nepsos. Iralaut payu, ura cik riasak payu. Nakachin masani dana. Ari, kumay pan oneta sapal pain kumail. Ong ni aramas kap. Mawuyaw ita rasyang coach. O makin kasaleta paini ni Momour melel. Ni Momour melel. En pung o saraw. Ari, ikamelele me san salong kecil. Tama mocho me men serong kecil ranach. Kayu mangai Souleng men. Ite mi mini cumon puy ko. Yan anak ko susang cumon puy ko tete gini wasa koros wasa samen ka. Yan anak kasaw ya sang wasaw. Kasi udah bonus. Puyen ka kuya sa men coach. Cion tetok. Mepan kak sa wasa sang naramas koros. Kakakela ka piliray kan meluwa chala. Ay ima Paul ko siya tana kumail pan oneta sapal pain kumail. Metuwa cek ko may isasay. Cek mau ya sama por Ray. Puyen ka kautaut o coach na kakiyang niya. Song kan mawong pil mechay ka. Ariyan cek mau ya sama por na ikap. Ima Paul ko siya. Kumail pan out oneta sapal pain kumail. Ong niya ramas kap. Mauyaw ita rasyang coach. O makin kasaleta paini ni Momour melel o pung o saraw. Kamelele ireche riyaw ap ma kompan rong mau tek capan rong mau apan pil chain ta chamang. Koyaki masanan coach ong kicha. Ime paran kiyo ime man share rong kicha ma mochomoch si capan ray. Abi ka peng ke koyaki
Ni an so mi met wasong ria watch coach ya kasale yung iya tuang Kesemwpwal pen. Ai Momour Souleng, a child Momour yang kaun. Child de tuwa cha puik. Ringola pong puiko kin men tei giche. Te ikin sa Souleng a tama setan mau kin wi ikin akin men wi. Tei kin ya cha ngai bilu. Yang i puiko mimisili wasa samen koros. Yan ana kasaw isang iya wasa o kasaw utang peon os. Os makin sakot pompuel. Os. Are Riyay Souleng ko Korusien. So Emen mapu coach kalev. Makchay bang kin check ma wachay Momour. O kin changa kauna an so koros coach kak so say kicha. O por koros deep koros masansal matuwa chen kapo. Ima polo ko sa siyak chano na ita sa bala cha Momour. Pagchan ka kakelail law kauna kachito. Kaya karaniang kauna pang kachito. Check up lang song koros mauyaw sinanan sa upukach. Nakaskasali yung kachel may karaniang panel ito. Pagchan ka kolokol. On kak mimia plan ni cha lampukach. Matuwa chen kak mimia cha plan kapo. Tani cha lampukach ma Jesus masani. Ong liya kau. Isya man tawala pit sa mo kan po. Ito ya karay-ray la tami man ko saya. Yay image. Yan sa mga paano na sa bala cha Momour pagchan ka kuyara mas sarawi kay chana sa mga coach malpay kicha. Malpay kicha ato nan Momour sarawi katin nan Momour sam. Kichan ka Momour sarawi lao i kachto. Pakaran yang kauna coach and kachin kapayata Korusien marong. Store mocho may sair. Coach and kachin kapayata Korusien marong. O mabilitaan rong. Kauna coach and kapayatak may Korusien.